go ntshiwa mo ntlong ka dikgoka go gakgamaditseng bontsi jwa baagisane. Ke amogetswe Mosidi a re o ne a robetse le nkgono wa gagwe fa ba tla lemoga fa go ntshiwa dithoto mo legaeng la bona mo mosong wa Laboraro. Ke rile re fetsa ntshiwa mo ntlong, and then ngwanyana wa mo Magasa a ba re offer a place to sleep ka gore ke na le ngwana wa 1 year 10 months. He to gore vele ke re tle go bala. Go begwa fa motswala wa gagwe a rekisitse ntlo ya legae kwa ntle ga go itsise maloko gareng ga bona e leng nkgono wa dingwaga di leng lekgolo. So abuti o ntse a tla maybe after 3 months o tla mo ntlong re bolela gore re fa 30 days re tswe mo ntlong. Seno se bakile ketsaetsego go tswa go baagi ba Meadowlands Zone 1. O se ke sa itse ke tsang ba shaking ene ke hakella gore itse ha ba monga ba mo bea mo fatshe mo pela dustbin a robetse mo fatshe mo eo ge ke yone go tlisa motlhokolo go feta. Mokhanselara a re batlile go batlisisa bosemolao ba seno. Offense Stimo, SABC News, Meadowlands.